Ohima fefe, ohima padi hunu, ohima pehu. Nana, anopai me mwachi. Oni ahima fu binuma e wobono eni hafu mantam mehema. Odeno ho doctor nana ko sia firma dwaben. Nana me yesho se onsoso oho eye. One eye nananom eni empenifo a wo mo aka nyina. Eni tisha no enson. De tiendie. Anopai maybe ahoma ma wo. Na Berepamu no maybe ama na waka wasam no na wotwe a ye womin ye wotano north Sunyani west ana Sunyani municipal brekum nyame ya adama next week drobo manyamo nkra no the following week Sompa the following week time ye beko ho time nkran ye beba ho Kenya say number 1 number 2 asutifi north south baby afidie ni duru bia no enkurasefo ahene meba nkurase na yene mo aba bedi enkomo wate mon kama komantom yam me say me ye the radio commander 1 me aban nyimi ntro me ye ntumi so aba de be ya ne se Terawan media be kasa me ntimi no nya aduma bio asa e basa me nkurasesem ewo me mu eno so de me nye de be pam me ye de etene me foma me pachew. Apart from that, me and Tommy Swaba, microphone is there, a radi adom me. And to me, I'm here, Mantam and sending in also unofficial mayor, may abide you mean to now some here, Mantam no so. Umpo, I am the radio commander 1. T. MPP near NDC, especially MPP not take on yaso. More research officers, no, or more feeling. Research officers, they are failing you. When you tell me, Kasa, John, my Facebook, na minya di enchero. O research officer, o felu. Who is a researcher? Minim party be researcher on okuro on team. So man here chiame. O se me menti kronum. Na me tenkran. Na me your man here chiame. O ti boy. Researcher on ti kronum o yed mo tema. O yed mo nkran. On ti kronum enti no one is a wulusu. Your research na hunu se nipa we ya de ne ba begina no ebeboa. Grounds to saying me ba ha chefo, me ba ha che MBH for grounds ye. Hey. Why ya ne say o we ni primaries na wa wi. Na one we ni electorate. One would they see was north. One would they see what Hunter West and this time. Oh, the Tennessee. Now, maybe research in here, call Facebook, call Sompa FM. Makachira will say, oh, yeah, in Centronia, where you man say SSA Uchinichini. Go to the crime scenes, go to the custodians of complaints. Wama how near Wamodiano, and tell radio, go there. Go and do that research. Fact findings, truth, accuracy. And tinafako. Ote, me see you were turn off. Womu amrasebedwani, me mentanyo bia. Said ya wo party you say your research na sa na Terawan media you me say menye investigative journalism. Menye fact finding. Mempe ensem hunu na menkobɔ nkrɔfo amane ntim no. De me ya ne ya research. Ntu ya MPP ni kura sanka mutu ya eka Terawan media. Me kira de kuro no pe. I know say untimi nya ni nyina omampanyi no te akonwa so kra no untimi nya Ghana problems nyina but die nti omampanyi ni wo ha o se okoto o ta mom koto e die nti a omampanyi ni wo ha o se okoto ne kire se esesa wo komantam mansi na ko hwe nkrofo problem say mentena fa ko bi di agro wa hwe nkrofo be ma asema himi nti mentena fa ko that is a research. Enti mesu madwuma ne se me nante nkurase na me mpen nkurase fo hawo because me basis ni se Ghana nyina bibia wa wiase bi afri Ghana bia no nkurase fo na eye akonwa nkurase fo banku nkurase fo brakro sunya yo na be se aforu do se na wo sunya no kuro we mu enti me mfa me nkurase fo ni agro enti wudi me nkurase fo di agro a mema nkurase fo ma agro diu because wo na ma wa ya mrase bedwani
Sunyan kra de na edo busa won se sunyan de na edo eye ninkura ase ena ma sunyan ye sunyan doma eye potri bia ni ho a ewo doma run about ewo doma nkura ase saafo no kwan enie Johnny gade me do ko eye Tanonof me wi a me say MP untimi nya ne nyina o you can't do all and dey ba kope but unim ne MP bi etimi ye MP adwuma sa wo ye by compulsory by force and say you should visit your constituents visit polling stations visit inhabitants woma eto abama wo no hwe me say MP bia otie akonwa so ontimi nya nkrofo a ne ma hia nyina ama wo mo eye one but MP bia na obetimi aka kire me say ontimi nkyine ukuro nyina so kopem say emfie mienu ebeba oboa ene na wani na ho ya to aba no kire me member of parliament a o say ne constituency no na onim police station bia ene kuro bia wo kuro num o ga say ye moa ho ye to aba de a akura bia water no north akura bia water no south asutifi brekum east brekum west doma east doma west Sunyani east Sunyani west I mean akura bia no MP bia ni polling stations ni padodo o moto aba e wo ho for say abon ninti ye to aba wi a untimi nya ne ma nyina ene de no kure but untimi nka kire me say kuro na wo chinchini su ni nyina no untimi nchini ni nyina so emusam sam ho te sen ede na mo pe ede na mo hia wo de for wani keke eni ti ya na me bo eye wamfie MP ene wamfie DC ya baso no for wani keke kokoti asem no mimi chini nkurase no nkurase fo no de omo pe ba ko pa ne say oh chief abaha oh MP cry den aba behwe ya to abade a babi ansuo bia wo no obekroso akwa babi a police you know all the police stations say abon a MPP for mo de ba kokoto aba mo December elections no abon no aye so protected obi asidan e de esi wo album ni hjem o protect album hifo din na wo album no ma saafo na wo mdi wo album no mo wo mo nti na mete ha no na mo delegate de afa na ba wo mi ane alankash ba o se we tia 3 million we tia 1 million e wo mo ho e wo mo am ho say ye radio force ye be magana for hu say mo delegate ana binom mudi awu no because you can choose somebody that the town, the constituents do not like. But because of sikanti, muna mo kan yo me, enyame na me kan ye. Mo ana mo ka se we tua na no tie de course wa ala ne ba omia, we tua 3 million, we tua 1 million. Nyame na me kan ye have the tape here. Auditor General say accountant officer of the prosecutors why. Kwachi omo. Na no mahama, wo mo to abai. Wo se Mahama His Excellency HF photo series mebo a eno so eyeyo kire se delegate ne ye mamuska ye de sika tomo ye te ha anabrekum DC nanado power no otua 3000 edema aye assembly members kire se assembly members so mo to DC for so aba mo so ye mamuska enti ye hunu se yamfa ye na yesi forma mo diska be kwa akopɛ de aye Sunyani East MP de Sunyani West MP the eternal north MP the eternal because oboabo sika no be 4 billion no we ni primaries a why MPP stronghold and it now the see wasen no ebi besi e wo bona hafo some kai 2020 2024 ebi besi asi mo ka say eyesika dani dura ukobrekum east ukobrekum west a o waboabo ni sika no dani dura banchi ekrakuro kalawele na de ama wo mo ne eche mo anwa asichire he nowadays Ghana fo esua de Ghana fo ehunu nyansa udi agora wo de undro no kura no obi abenche wo mala no wo beni no undro no obi abenche wo mala no wo beni no hwe krowe John mo Facebook e wo Sompa TV uko YouTube a wo benya mo Sompa TV aha Tanonof hwe nanu a ensuo to ye ko ansen ko amankoto ote meme yi headmaster bi office e de a kire wo kroni nie aha ye ansen e fani sen twabi di kwan enti kwan we wo mo hia ko tale we wo mo hia ko tale e ye resurfacing
na munko bu se Federal Road panyini urban roads panyina owo tano no for say kwan we wafa so da eya na the blame ni nyina ma politician na mo se de ba mamu because se Federal Roads panyini to ho na oye kwadwono na se onko omma na dwuma ba ko ne se ode nani ebekwa akọ te se na medi mani kwa akọ no Federal Roads urban roads departmental and technocrat no office nko na 24/7 ade se wo mo ye project wo kronum na watam pick up na wafa ye petrol on Alad Bay on Water Bay on Hanedane ye tua ne ka na ode akwa akọ he wi that so on si kwan no so nkonko heda because or case assembly the budget beba ansana ode ne sa hyase never will you see an urban road company and I say hwan panyini say ode nani ekwa akọ emfa no ho because ya shift bibia de ma politicians no hwa ya nkwa ne sa o ya nkwa ne sa me see nowadays ya ne mo technocrat ni be di papa technocrat no me wi na me de blame MC ni MPs no sa what wana hu se mameka secret chow MC bia to no hu se ne coordinating director omwana na wa frɛ mpanifo ne yayi na firi ho ne ya transfer no sa mo se me boa DS adenti asa wa hu se o technocrat no emwa wa ana hu so ya MPP ni na sa NDC na tie konwa so a otumi ya na ma ne transfer so onko kurewe so aden na se won onpuntujuma mu ne de untumi hunu nyansa sese bi mpreduasa akwawe manhwe yi obese mamamuo on pebre enti mamen transfer no politics de ohuru so ya MPP ni na ndisi na woso ana ya ndisi ni na MPP na woso a ayi engineer we onye nipa omwayen director we omwayen we omwayen yenim ni nyina o yenim ni nyina eba mpuntu asem de a ene de mun kan kire sa kwa we won pebre because am see nankasa na on pebre am see nankasa na bia on pebre on pa de hwe osifaako wa bokot kuronu mu ana onenam Chininkurasi emrana ye local government act na gama nimu hamba kinka chron say Chininkurasi ko family tour familiarization tour visit enkurana se na kokohwe because untu Alad Bay untu Water Bay kana ukitan fufuo no fridge wom fridge sika num ya ye fridge ahyem enti unam nkurasi a na ekom de wo esukom de wa bibi wom heater bibi bia wom o mobile phone wo be charge ya ma heater ya ma charger ehyem fridge wom bibi bia enti yenya odem biu unto petrol almost fa kwa kurase na watwe bia assembly ni depends on the conditions ka ho a ya ma bi na watwe ne ho ba fa kosom no bosom me waje be se 130 to 140 million untu Alad Bay untu Water Bay ya ma post for unu yire da papa post 40 gate ya nti yenya odebio nti we nyina na se wukuro no untimi nkonkran kopem puntu emfa ma na oni ami MP ni nka moma e de ne besie na watwe atwa me ka kire wo se kuro bia MC ni MP ni enka no kuro ne nye yi da ana nananom binum so twi wo mani ana nananom binum so atwi wo mani join mo Facebook o hwe koho wahu honorable member of parliament for Tano North o to say Frida Prempe o hoye honorable Kwatin honorable ya from na watwi mienu nie omfa nti honorable consistently one number after more than 20 times to give us a feedback, not even a text message. Don't you see? Honorable Frida Prempe so because another na mon friend your friend 26 times mean to me kasa wa sheda so omfa na ye kan so honorable de yekohunie researcher ye nie omfi because nkrofo kan sam kire no ofi say tan wo ye tan wo I did it 2020 me ka kire MPP for say na ekobusa siaka Steven honorable me friend na ka kire so honorable makọ ukrom enkurase for say de omupenie Saudi watamu team de mintimi nka ena ewie wonne on so de to wa hu wani berabre you are an ordinary Ghanaian say we ordinary Ghanaian sika na wa saba wa hu mama afo honorable I told you ya wafo enkan kwanta MP mikodi meni o che mikodi 8 hours kronum 8 hours e won kan kwanta nyame ma brofredu ani nkura atwa ho nyina hia me baaye na honorable MC from Krankwanta former de honorable Mary Yade me nim de oye ya MPP for pam we me nim de oye ya MPP for pam we babasia otimi kukuru eye one district one factory hwe ma me ka security kiro o ka se na no na dan kwakufu ado e kasa no na dan kwakufu ado e kasa no wahu na nado e kasa no Nanado ekasa no oka asembi o se monto aba ma mo mra hye bedwani a obesra de afiri mi ho a
metimi dia eden e dia ma no o cham nyasa no kai e kire se wo ye mra se beduane a wutimi srade afiri mampanyino through the cabinet and the ministers obetima ba me nanse fako ana mi kire videos mi wi a mate se MPB se o ma ya kwan waso nkania ebere meba voice natural mi wi a kuro na waso akwan ne nkania na me ne mo na me ne ohene na di nkomo hwe afesan so join me wo eye kuro we so ye fro san beposo Rubin beposo hwe abusia mimi nitro ko Sompa 98.9 Facebook ko YouTube Sompa TV hwe headmaster office Yamfo Rubin beposo headmaster office ni kroni e Ruby one Ruby me da se Ruby abusia kwa odi am say semidi tra look headmaster office ni a headmaster who holds a degree or any masters shani office o si abusia de ko Facebook omko o de ko pese me hunu nipa 50 sign isa abusia me seremo hwe headmaster office one headmaster office Ruby beposo menkase ko school the amateur said, do you know this? Have you captured it? I was assembly budgeting. Ko hwe aduane na mekan makadade wo mu na gu fom hu ba fa stock for ko hwe aduane ankoda edi ewo Ruby beposo o se be fem me de no de kwa me nko supplies ni no mu sun ntontom yi wo mu asa panyini ni kurem hwe headmaster office ebia ukita masters na wo ya MP ana degree ana wo ya doctor unia otimi the same set kita sa certificate ni bi no hwe headmaster office busa ho se onkokọ wo mponche o de ayi danwe be man se wo mundam if you come to meet your farm manager so de onkokọ agusa abuo wem na wa ye poultry farm kese te se do bia poultry farm wo Sunyani dom ase ho na enti onkokọ guwem a obabua me do be kwa dongo ya si chip compound e de si adongo e kwa afimfie mienu mfie sa na ewura mi chip compound ni si ho anese fo mponche nko na gum anese fo ese nke munye nipa no emponche na gum enso chip compound ni kwabra na tenkran se wa bia ma anese fo gum ama wo mo ye adwuma adan wo ga se nkurase fo ye nkwasiafo won entu be da nipa akosi da ben mu be di ntura akosi da ben so far as we are here the headmaster office ewo Ruby beposo menkase obetima ya de nyina o fatu trim ampi untimi nya nema nyina wo constituency ne da wonya nyame but me problem ne say sade ye to aba muhunu kwan na mani da ho na mutimi call all polling stations in the constituency fie bia wo mto aba wo mu bia na mokọ campaign I go ame ye baya every village every cottage nipa obukura to heal him mutimi fa na tena kam na wakọ akoto aba ne de amamo but when you finish now be catch me say uni time na time aye pa abato ne de unya time so uni time don't you have representatives wo me din tro kire mo na a record nsem kire mo no don't you send them to go and do into research officers no die na mo ye mo research officers no die na mo ye ebi nie you do political research you don't do developmental research political research kwa faso be honorable grants ye obe we ni emfa onfa but kronim puntuo research ne de enka mo researchers no enka ho me madwuma no this is my research afei me do ekọ atuduro besa me watano off me wi aba Sunyani municipal na me do wako Sunyani west he atuduro besa teachers bungalow enti me kwa akura na se mabusa se
sa aban meye ya mo so de na mo ye de aboa mo ho sa na musa mo because aban ntimi nya nema nyina nti wo de na wo ye hwe atuduro besa teachers bungalow corona nkasa na etu foundation corona nkasa na akukuru de se hwe teachers bungalow hwe teacher ni o kita diploma teacher ni o kita degree na nurse for mu ndwane sen men ko nurses training college nwie na bosome 1.2 diploma basic salary 1.2 doctors are more Ghana has one per cost 7,000 8,000 this are no any juma oko UK nurse ni yatetini nyina awie no 7,500 a month dollars odo baga ni skema 700 and almost 80 million a month a CEO bi pay e Ghana ha for a month doctor wo je saying enye mu nkuntum kran ne nema bi na de amode dia ka doctor wo pay saying hwe teacher ni okita diploma okita degree ongo South Africa ne China ne nkope teacher yin se hwe teacher ni teachers bungalow e watu dure besa researcher director of education technocrat director of education do you know this the money man say ye transfer 10 million ye reposting wa mutimi gi 70 million reposting e transfer acha me nya anima o de opa demi sama ka kire mo say me no me hu ya me nka ye transfer obi say wanya nurses training college wa wie wa ha ye transfer de nakwa no ye timi gi obi 70 million 80 million obi say clearance no 5 million 6 million say ye man clearance am na ko school ya kwa kire ade no 6 million 7 million 5 million what say ya wie no circuit supervisor de name friend siso no director owo education inspectorate division at the Ghana Education Office. Do you know this bungalow? Wako ho. Mo ka se yenhu de ekoso office no wa. Na senye Kristo na aya. Ena otumfo Nyankopon bank onhwani konkro Muhammad ya. Enka bo hu se nka duabo e ba ka bo hu nipa ombewu o sa GS ni sango. Some come say enya no proof evidence. My evidence. Nowadays your evidence o. Hwe atudro besa headmaster. Oh sorry. Atudro besa teachers bungalow. The corona nkasa esinio enti assembly dia na mwa na mo ye dia boa if the community atimi peja what is your help, what is your aid? Hwe atuduro besa achame enya ho na enkora wo mo ewo sukum enkora wo mo wo eho no wo mo kɔ 450 Methodist school atuduro besa ensu a wo school mu ho no ensu ho na ensu ni no wo mo twa 1 mile ekonum nsuo wase ho no mo twa 1 mile abenum nsuo nti they twa 2 miles for drinking common water enti akwara no according to my research ekere say atuduro besa say skom de akwara na say ekonum nsuo a omma bio wapon kroni nie ye fre ho atuduro besa e ho na nkramofo asi school fe bi e ho by the way member of parliament so aya de wakwa akosi wakwa bie ensuo ewo atudure besa mechanized borehole no clinic ni nchen ho a other member of parliament ere de waya de be duru ho no na mfonso wom o researcher no man nkonkɔhwe assembly mon nkonkɔhwe ensuo na mutu ye no ye duru na mfonso wom enye nsuo no but about the mechanism machine na esi ho no other member of parliament waya de ensuo de wo ma mu nsuo ena nkramofo ho no so adawroma wo ma sinkramofo fa so dan fefe ewo ho ena nkramofo no ma mu nsuo free he ena wo ho no thank you very much Mr. Brown for me nkramofo so na me se me research no video audio interview all the views enti me nitro me kan na yi picture enya mo research na mu wi a do they think they will vote for you? Yes. Do you think that yes enya paper so we audio visual enti me nitro enie atudro besa krona nkasa na asio nti assembly no se kura kikra de we si ho a mo no MP edi na mo ye de aba ana ho so mo MPP fo ana mo NDC wahu afei sa school mu ho no Methodist for school no ko ba bia o mu je o mo na akoko hwe na uko school na chi se ya empuma ho ni nyina tutu afei o de ma wenjina ho science ko Facebook ade de ko Sompa TV mi yi a kire wo
me say MP bia ntimi nyam puntudwuma nyina wo kuro bia mu acha mebo a you can't do all things but what you can do and say MP bia betimi akiri kuro bia makope kuro ni hawo tie voice way Kania won potema e makroni etumpon kroni bie kroni yekese eti be ye mafatu ho se mehwese nkania be ko mi potemu nyina be ye maso mbafu krom kania maso mankran kania maso subi so kania yaso kotwe kania yaso bisi kania yaso kro from kania ni nyina wa do bazo so ko bomazo nsusu a yaso kwaso eja kania yaso apesika kania maso onwe maso nkwantabisa maso so apem maso mamponten obadua nkwanta soso a na anu yaso adejebem kania yaso domi abra kania yaso asantisua kania eti ye de ni kire yamfo soso yaso ehyeyem kania na no ade mitu aprokohwe new ones a yaya aka ho a mikoshia community yaya community engagement na nyame ya adoma next week ya be commission eno ye tano ano aguna kope esuya de ruby ni etuduo besa san kro nyina no. Okay, Sawati, we a honorable member of parliament, honorable Dr. Frida Prempe. Something kuro no boy na. What is also why community engagement need to say who is a member of parliament. Yanko. Well, community engagement ni say oni kuro ne mano ahia. Oni kuro ne mano ayeden ahia. Ama wadwene ho ama wahunu say ese so oni kuro ne mano ayeden ahia. So what na me kire na say oni kuro mano ahia. Afei MC ede na wo ye one la na me nam no me se me ntayo bia o ampi na dwuma are you ready no me pese wo ankasa mo amutie me e won kro no mu no we ye nkania enti se oya community engagement I am not attacking community engagement me ba ho na me pese mbusa se ampi si okoto wo enti okoto no ba mon kam problems ni nyadan enkyere no tie bio etumpon kroni bie kroni yekese eti be ye mafatu ho se mehwese nkania be ko mi potemu nyina be ye maso mbafu krom kania maso mankran kania maso subi so kania yaso kotwe kania yaso bisi kania yaso kro from kania ni nyina wa do bazo so ko bomazo nsusu a yaso kwaso eja kania yaso apesika kania maso onwe maso nkwantabisa maso so apem maso mamponten obadua nkwanta soso a na anu yaso adejebem kania yaso domi abra kania yaso asantisua kania eti ye de ni kire yamfo soso yaso ehyeyem kania na no ade mitu aprokohwe new ones a yaya aka ho a mikoshia community yaya community engagement na nyame ya adoma next week ya be commission eno ye tano ano aguna kope esuya de ruby ni etuduo besa san kro nyina no ene nyankopon adom enam somfo so yaso ho nkane nyina wo amfo di aka wo mu ya ansen kamu because transform no repeat enkro no ma me bio kro no makoso enti eno no me ne contractor na di ho kita kwa me do try kwansa ya aka ho nyina wa do bazo so ko bomazo nsusu a yaso kwaso eja kania yaso apesika kania maso onwe maso nkwantabisa maso so apem maso mamponten obadua nkwanta soso a na anu yaso adejebem kania yaso domi abra kania yaso asantisua kania eti ye de ni kire yamfo soso yaso ehyeyem kania na no ade mitu aprokohwe new ones a yaya aka ho
mikoshia community ya community engagement na nyame ya adoma next week ya be commission eno ye tano ano aguna kope esuya de ruby ni etuduo besa san kroyi nyina no ene nyankopon adom enam somfo so ya so ho nkane nyina wo amfo de aka wo mu ya ansen kamu because transformer na mo de buy na voltage no ye ntimi fa anko ansam de 33 na be but they need 11 kVp enti eno no me ne contractor na de ho kita kwa me du nkran ya pesa akotu ho anamo na nyame ya adoma me gidi se next week ebe commission we ni na yeso wi a ebe ya ansen de no so ebeba eno achi ne de ani ko yamfo technical school also ya boys dormitory girls dormitory ya workshop centers na kope esuya de ruby ni etuduo besa san kroyi nyina no ene nyankopon adom enam somfo so ya so ho nkane nyina wo amfo dia enti Ruben Bepo ansing me ba nyame na make it is from the amp's own mouth mo somfo ada roma ya so ho nkane no me ba ya waya kro no ya waya Ruben Bepo so ya waya na adongo chip compound be ya chiro sisi ya me ba to enkuro no sawati mwa munia danse ose wason kania no media makoho me menka se onso e because last week me nko wa wote ho no ya waya wo Paul wo ho chuwa ho nkwanta but ebia MP onduru ho wo kwan ho no chuwa ho nkwanta wo kwan ho pe choba no ebia MP onduru ho enti chuwa ho nkwanta dikuro menini di nkomo chuwa ho nkwanta NPP polling station chairman tie me be bo akire osisi a NPP polling station chairman enti ebia MP nduru ho ana MP duru ho a ubetimi aduru chuwa ho nkwanta abra wo no polling station chairman enkasa na is there any problem? It's my question. Join my Facebook. Here ahaye adongo chip compound ye see ye ekomfie mienu adongo ewo tanoso udu tanoso ba bi o yaye wa na opan onsabe nkuma ba bi o ye one district awurade nyankopo mesi ye one district one factory akere wo mesi ye one district one factory na mesi na na danko kufu ado de won nkonye ye na bro nka papa no owo idea or policy. The problem is the implementation facilitators and woman can who she ano. Sa no me dey mahama no. Akonta toaso na ni timi ani de bi na watwi ababa shi sa no ankasa kita bread na shiu mama na da ho no. Otwi ono ankasa ni ti na mama na da ho no. Mama so won Mahama na wo mudi nachi udu sika kwato dike mo ka kire me afa ahisem ne abufusem ene abotesem nkoa na ndi se fo ka kire Ghana fo afa team why was that the opposition sit here you may get money but you don't have power sika wo ho ba uni to me next time so munya akonwa bie wa ye ka bibi kire mo a mo betie e wa urade nsam hwa Ruben Bepo so sorry adongo chip compound way wọ́n si anursefoɔ gum machines gum a ɛyɛ adwuma opa ma mefra adongo hini sisi a ɛnie abusua kɔ ɔmo Facebook wɔ deɛ abusua wo deɛ kɔ mi se mi nitro da 1 week ago yɛ kɔ hɔ wọ́n si anursefoɔ gum adongo chip compound mi se emponche enwan enkotre na nantwi atwere ene anesefo amugum to duru ha betin ehona wo mo se yasisi pole na pole no mo si ye no obi kan se enkania no eye underground cable from Tanosu to Adongo no
Aye 15 miles. Yeah, the 15 miles. Yeah, the motto 15 miles in, 15 miles out, 30 miles. Consider biasa. And you try. Now come here. Don't go quine pa. What I'm walking. I don't go quine. Me don't yame. You know yame basa basa. Me don't yame. The whole town on north. Baby a gare free bapa school for nya duani gare pa no. Aye don't go. Come here. Don't go quine. Come here cheap compound. Mibusa DC say, do you know this? Education director, do you know this? Health director, do you know this? Inspectorate division at the Ghana Education Service, Inspectorate division at the Ghana Health Service, do you know this? Inspectorate division, do you know this? Anyway, and the dear Namoye, dear Namoye, dear Namoye. Mose anasifo gum. Mose anasifo egum. Why na kasa anasifo gu adongo chip compound. Any me yi video afefe me tware hu nyina ahia. Abusia join me wo Facebook. Me mentan obia. This is a pure research. Pure research. I'm not a researcher, but we are a local research. Me magachi na mo se mfa nkurasefo ndi agoro. Na 2024 someone who say yemfa sika nto aba anamu hu ye MPP ni bi o MPP akoma bia na call asin of bia no onim say it's not about money nowadays, it's not about intimidation, it's not about ahunuhuna, it's not about atiti, it's not about ajojo, it's not about I will win the delegate. Ha, you can't win the electorate. I'm telling you. Yahumoto Samu de good. Yahu says Kawa Ghana, mu de good. Sha, I don't go cheap compound ni. And to Munkanche MC, Honorable and Esquatin. Namunkanche member of parliament. Namunkanche a year education director. Or war if I was in town off. Namunkanche inspectorate division of both health and education, sir. I don't go cheap compound no. Nipo amuwa don't go 800. Nipo wa don't go bro 800. Na school bi wa dongo kama kohwensu a womonom gare afemi be ye dongo akwanya kyerɛw so obi aka kyerɛw sɛ waye adengo akwanya ka kyerɛ me se obowa so obi aka kyerɛw sɛ adongo chip compound anese fo guma ebi aye nora me se ebi aye nora nurse ni also ye aduma wa dongo chip compound sɛ utimi frɛ ka kyerɛ me sɛ ye aduma wa dongo chip compound a memotara one media yimadi Abusia ko sanjani mi bio I don't go kwani ebia last week and I don't go omuko bia no dia ene de meboa last week because last week man ko say last week na don't go chip compound no anese fo woma and nurse ni ufira na wama last week date but say last week no ma bie na say obia gina ba bi ka say adongo chip compound machines gum anese fo wom medical officers wom a health assistant ne from say PS physician assistant guma ka tell say me say oye nkontompo ni oye nipa bon for ye criminal uye nipa obeku no because baby a obi yare a obaka kosa ne ho yade anese fo ngo ho na so tuamnika ko na anese fo ho no nya wuo na apese nipa ni wu uye nipa bone baby anese ni sika twa ne sesi na se wakoka no information center bi se anese fo gum na odi amerika ko na se nurse ni nim na se owu a who when compose sa anyum no odi se oye nipa bone ade na moye sa adongo chi compound ene wo ho no emponche ne mtwere ne na mtwere ne ayi nkankabi ne emmoa ene gum anese fo oni nyina anya nipa o me ye mmoa afi kwan ni Mr. Brown fa me ko adongo kwan no look adongo kwan ni odi anka kwan we hu adodo sunyani Tano North Assembly and squatting nti kwan we se we enkurase form wo ho no wo mo mpeko tale o ati se wakọ drobo ene me krom Sompa goka asiri bubo mami kokwan jamra dibebi bubo akwan na nya no mami
Duadaso number 1, number 2. Could Duadaso number 1, number 2. I mean, as a nipante ho, her own member of parliament. So wouldn't you now could never be a case meno, my by any power. Oh, dear, mamma Cohombra. So wouldn't you now could never be a case, my by any power. Oh, time I will file for nominations in Eastino. Didn't you think, say, what by any power? And I'll make me for power. What you know by any power now, to me, step down. Yampa and cash ni bo miane woma aka ne nsen kan ni bi na omo ma me kwan yanka yankwa MMF say mempe se no untima the step down na the power current man ya wo power na betumi aye wo woni power no e na betumi aye mama for ne e friend say Shaka Steven you say friend Shaka Steven wo mo kura na o ye deputy minister parliamentary select committee on girl child on education. Dear no yeah na MPP na power eno kura no kura na to abet some ka tell me say the see 2020 no one say seat way wo mo gi free MPP nzam e dey ma NDC o dey ya wadwene say boabo sika no we ne delegate na electorate na ye kon 200,000 no kotuetu eskama wo mo kotuetu eskama wo mo wo na si won grangwanda obi minute say kum he never expected kum wakaza wawie enya na ntwisie wu enya na ntwiesie say yesie na ntwie miensa hwe unim de obi aben cha wo mala na obeni na ebia wo mpi o hye kura bi ase brazongo so abehwe wo makọ haji aba no kramofo mpanifo na kọ haji aba na odi Muhammad ne nkonhye ne niema nyina so no so tradam no yi ni book ne ayi no mo horo so na said the birimasi aben no they talk to Allah direct enti nyawa dwene se wabene wo adongo akwan no adongo kwan ni ote na efiri boma efiri diankwanta ekoboma awurade nyankopɔ no efiri diankwanta o ekoboma awurade nyankopɔ no adan ana dey ma contract enti contractor no oye sa akwan nti wawu ade MPB si contractor no ya covid no ekun nti no MPB wo brafo a o se contractor oye kwan bi no covid ekun no nti the machines ni nyina covid ekun wo mo ananse sam nko na moto kire he me konkraya mo ga mo nkran mu ni me nkran wo ho mo ga mo nkran mu ni me nkran wo ho mo ga se mo nkran na mu ni me nkran me wi aba Sunyani West he me say someone jam mo hwehwe animu ne mo kaka bensem no ene mo nyantra nsem no he 2024 ebeye mo se 2020 ote Uti kurom ha bunu region we regional executives wo maji akokora we ti se kodwo nyamche mafo akokora waji 6 seat afiri mu nsam mo nwene ho ye to aba wasen nofa na wakwaje microphone ye campaign se ye nto aba ma obi na wo kurom de na otimi ye mo amoye mbabunu youth kodwo nyamche mafo Aji 6 seat every munsam so na ye say in his leadership waji 6 seat every munsam asuma kireme honorable asuma kireme his excellency oya regional chairman namu how many seats how many seats ofira kwamia no so no munya how many seats I am campaign for asuma kireme me can the leadership okay na mabuna monti se ayi mi se regional executives motimi atenase kasafi ahomaso dwe akakabensem sikadie krono proye ketasehye kankan dwiri mu dia mini agyina so na moni ahemfo enya asem kopa chaw me nkopa hini bi achaw ha akonwa no tumi wo mo woga jamo nkwa na maben wahu 6 seats na kodwo nyamche mafo akokora we your excellency o want to say na waji 6 seats afiri mu nsam kasa tobe mo kasa ni nyina na to aba won
monsan kama no ntum ye to aba wasen off wase yakɔgye microphone wo akente wo tua woto akokora we agi seat we afiri mu nsam mo mama ni nwu mpɛ de ye nya research na me ye ni bi sɛ akura na mo kwase odrobo na mo ko didi ahemfo bi ni mata odrobo ne sampa no mo ko didi ahemfo bi matam ɛkasa ti omo odoma abreku ne mpatamu mo ne nipa nkuta wudie enye no ampe olusu won kankwanta honorable Vincent Pasamwa go and ask kona ko busa no sɛ de na ma no lusu ye enye mpuntu o ɛyɛ human relations na oni nipa nkita wudie enne wo mo san so to aba ma no kɔhwɛ ɔwafu ho wasi dan ho na yirenem te ho na manem te ho ano papa ɔhye kurokuro na ɔnam kwan so ɔkɔ afuo wɔhye ni nua no ho te sɛ ɔho saa da nkurasefo pɛ and so to aso say yeah and before mopa don't go there. I'm telling you, because win the heart of the people. Win the heart of the people. Don't let the people win your heart. Maybe I'm in class or minimum in class for pay. Or the chip pump or the asphalt here. Because he said, Andrew so. Sunyani Claudium Kurano, Nana Himani Muhokrano, head the high into a north and see, not this area, or not the asphalt here. What a closet on fine yehui, towels on fine yehui. Ono ne dia no so de dua kwan no so keke dodo ho emano manitiefi boso emano maninsuo bochip compound ba bia ombewe nkora asa hwe join me wo ayi Facebook hwe ayo chwa ho hwe tiefi a amansa nyina akoso hwe tiefi abusia hwe tiefi chwa ho tiefi emma tiefi ni hwe na so hwe ndua na edafom ho se ya hwe ndua na edafom ho se ya achame famko ayi chwa ho school mu ho twabidi rather school mu ho famko school mu ho hwenu egu fam chwa ho wo mo toilet ni o hwe abusia de jomo Facebook ade de abusia mesira mo wo de ko Facebook Sompa TV ewo YouTube Facebook ni Sompa 90 e do bo Sompa na ebeba wo de hwe bi eswati hwe tiefi o hwetiefi hwetiefi o da fashion de mame hwetiefi enti enkurasefo a wo kro no nyina wo mo ye be se 500 hwe tiefi we emma tiefi ni emema tiefi nso na wo ho no enti sa wo ye member of parliament wo ye DC wo ye your friend is saying budget officer wo ye assemblyman anase wo ye technocrat na se wo so bebo enkurasefo toilet be bifiti o ma ndi busa wo se tiefi we wo ka se wo ba ana wo ye toilet dia ma e be fata enkurasefo a ndi e be duru 50 million sa wo ye ade we ma enkurasefo mo ye be 400 500 so mo nkwane wo tiefi we so asabe enti wo baba ka bro 500 wo baba ka 50 million na ono on petals on pavement on water closet say me pa nyankopon ya madna me member of parliament ana chama ye member of parliament na me see ya e be dey say media cho because me nim nkurase fo pe hweti efi we sabe kurase ni o de water closet ye den sabe kafra o ono water closet ebia ni babia sibia ma na oba kuremo but babia otene de we o de water closet ye den oni adaage betwitwim okwo fuma kwotene bank ne board de abra assembly na mo de lorry park ticket age ayi friends revenue lorry park ticket hwe kurasi ni hwe ajanambia we wa ma na boy yo suku bi ewo aye friends twabidi hwe emma ti afisu nie hwe mao emma ti afisu nie hwe dia da fom wahu mesi bia na da ho no mesi 20 years kwa na nse ye wahu bim na da ho no hwe abusia ko Facebook na hwa de ko YouTube hwe wahu bim na bra ho enkurasefo ayi ni twabidi emma ewo ho nyina ohima na meni bedi nkomo sisi ya na ohima bi bebo ni tape acho twabidi na meni ayi friend sen twa ho ohene edi nkomo na meni twa ho MPP polling station chairman edi nkomo me coming koye selective for because on the MPP ni this for the question here me no community me make video he enie wahu afei famiko eye school mu ho when school no
de wo mu si in 1992 Rollins be si ye no okọ twabidi a school ni si class 6 esi class 6 a obekọ JHS a this obadua nkwanta class 6 obekọ JHS a this obadua nkwanta efiri aye twabidi ekodua nkwanta JHS aye nkwansini nsia enti sa akwa no ko primary wie na owie pieces no mpebra wa wie school so obekọ JHS a obetwa nkwansini nsia in kwansini nsia out every day from Monday to Friday wo de wa kanokore JHS munya school no wahu afeme ko aye twabidi friend say twa ho hwe kuro ni nyina di yo na napoku piesie hwe enie join me se me nka hwe radio hwe ko Facebook me si kuro ni mu nie hwe akuafo wahu nkwara antemagenie hwe wahu hwe enkura ne hwe wo mo basa wo mo hu na napoku piesie nkurasefo nyene hwe onzo bia firefuro mu ba hwe omunyati onza nkura ne ba hade nkura ne basa ko Facebook na ko hwe radio wa usi kuro bia mu a na obi e bepe na semaka obi e bepe wahwe obi e bepe atie no hwe eni kuro ni nyina asa akufo ado na aba o omo twa me ho ahia afa hwe mi wie ye no me ko hade kuro ni hene nete ho no MPP police station chairman enete ho no youth chairman enete ho no man friend this for me say me mfrɛ mo na mo abeka sei mo abeka say won wa akokora bi na oti ho no won wa akokora na osi ho no wa firim na wa twa 110 that year da me call ho no akokora no say na napoku mahu wonnei me wu a me pɛ ido nyame oh fatu silence man osana napoku mahu wonnei me wu a me pɛ ampanyira mpa ni nua na mpa me firi ho na wotwe pɛ papa na firi me papa ne say wa pɛ me saa onhume opɛ ma hwɛ me abusu I'm not bragging me kan mamre ne amane papa ne say mahu wonnei me wu a me pɛ ampanyira mpa ni nua na mpa 110 to 115 years hwɛ ono te ho no me feel when I watch pepe papa na wu and I'm afraid ba frame say me papa wu na ye kura no enye ye ya because na ade bi da na koma so say o pe wa hwew na me se me ba ama wa hwem yansa na obe wu awu and he has died wa wu hwe kuro na atwa wa hia no aja me pete no mame hwe kuro ne hene na te ho no kronte he neto no jase neto no MPP police station here wonso mo twa me ho hia akwara na osimi na so no o mfie mienu otwa nkwansini miensa na waba twa ho kwanta school na wakwansini miensa o se mienu ne fa na every day bi akwara ne twa nkwansini num in and out hwe me say mimi nitro nti kuro na bode kuro ni nyina na me ne omte ho no hwe akwara na twa me ho hia hwe ade twa me ho hia enye bibia o eye nkurasefo hene na aba eye nkurasefo hene enti mfaye ni agro menkasa betiti sika mayen school na ready mama school na fe bom mintie voice no better abusu ya hwe researchers amu wa MPP ni NDC hwe ahaye efamboni twabidi school wey Rollins ne see ye Rollins see ya no bepeme ne yen see school e wo hobio bepeme ne yen see school hobio esi class 6 wo wie class 6 a je se otwa kwansini num akodua nkwanta JHS na hwe akora ote wise e de kan e fa ne ko oni akora we ba betwero BC ye betwero August ya o enti hwe tam akora be da sore e wo twabidi hwe member of parliament for wamfie ona wo potwum enkora o ba betwero BC
or ye free vacation classes or ye free mock e de ama wo mo owia o se wo ma wo nkura anase no or the car e kwa akosi what se twa bi di se no or the car kwa akosi wo mo remote areas no or the car akosi wa se bibia ansesa na wasesa wo mo makwa kwotwero nso hwe no wo mo kwa na wo mo ensuo o ko free senior higher na wa maun eye chobos ni provisions free member of parliament for one fie member of parliament for one fie o ya MPP ni o oba ye no one term onyantwa afeni fie miensa na ebe yi DC ya ho otimi koda akura ase otimi koda nkura na se na wotwe mienu na oni nkura asefo na akwafuom na okohwe mo akwan no te se de mi yei saa pepepe ntimi mi nkura asefo ahene na oye ma bedi akire mi minim nkura ase ntihwa we okope na ohu a na demokrat ne se he mi makwa ko hu o ya wo fam ko kura na se meba MP no ho hwe school ni 19 amampan dada Rollins ya mi fa na crazy no see ye school no class 1 class 2 or more class back here and mi wura no enti class 1 teacher no so kira dia o me de are network hwa de once a blackboard na esi wo no or chalkboard no wahu ya chem mienu o enti higher class 1 higher class 1 class 2 my apostle me das Mr Brown enti or the chalkboard no achem enti P1 madam no e wa akire ha ana P2 madam no e wa akire ha na mi ye free hono thank you very much Mr Brown so ahu enti machem no enti mabie classroom no enti P1 fo ani hwa ha na P2 fo ani hwa ha oko P3 fo ani hwa ha ana P4 fo so no in the same room and on the blackboard say be ya on the blackboard na chese dede no entranko obi ha ahe from ho busa mo say from ho na tesen afi ko from we da say Mr Brown no abeko hwe enkonwa egu ho from ho no school na nkasa kuro na nkasa no na wo tuatuato na wo mo de cement fom ho ni nyina e ka kakra bi on ba wie no na wo sika saaye hwe enie wo de ma nko hwa de hwe nkonwa egu classroom hwe wo de wo ye politician wo ye technocrat wo ye education director busa se oba ko school we bia Obako school we be inspector division 604 and from second supervisors enti mo kwa de na mu supervisor no report be na mo de ko inspector division of Ghana Education Service e water no north do you go on inspection enti exercise book no kwa na mo ko him and lesson book no kwa ko him e ye hwan adwuma se obe make sure say facilities at Ghana Education Service are provided by a report to hwan ga say yenim bibi wa ho hwe fam ho hwe fam ho hwefom ho hwe wo nkonwa egu ho nti akora wie pieces e wa ha wa wie oni eye St Mary's oni Paradise oni eyi a friend is saying Will Wise enkoda e kwotro BEC August St Mary's St Peter's St John's Yesu mo ono mo kwotro so hwe akora we twa kwansini num every day kwansini num every day do Monday to multiply no wie a waba besena kwafuom asuo na one sa schools ya mebobe ekotro BEC ya senya urade na bebamu a na nya na adan kwa kufu ado adan roma na odi free senior ya aba ena nka na ye ne te se aggregate 9 10 30 na wo be da nya school akọ na ado de I don't mimblemu no the policies here the facilitators here poor into wo be da nya aggregate 9 but look sa school way Oko Youth Employment Agency Director of Watano North Owie School ha. Yes sir. Youth Employment Agency Director of Watano North. He completed the school. Graduate 20 and Owie School ha there. Afa KG ni. Afa mi wura KG dem ho. Emponchi bini pani anantwi bini pani. Aboabuye bini wo ho. Hwe mi wura KG1, KG2 ha there. Hwe ade o. Researchers modern parliamentary candidate ni ko ho a. Me patro ya mo mfa nko eye various ayi hwe wa ho ye nya pon wi a na headmaster aponche so aba anyway wa mo ponche bini he message ma hu mintimi nka wi na madi troda me say MP bia ntimi nye development wo constituency bia nwie but busa say do you know this yeah, to a bar. Don't you go there to check the number of people? Maybe I'm in a police station center.
Police station center. So police station chairman ewo ho. Ye to aba nipa ebro be say 800 and ati kronum. Eho nie. Afa me ko KG2. Me ko KG2. Demi. Why? Me say I am repeating say MP untimi nye development bia wo kronum nwie da. Ene de it is possible. Untimi nwie da. Untimi hu kroni how da. Be kroni how o se pehwe pehu. Ene de Emran say as know your constituents' problems so as to advocate for their needs in parliament. Also, untimi nya kronum puntu nyina de a kronum haw nyina no pehwe obeda pahwe untimi nkwate dem mekoya woni stakeholders ni hia ukokuro we police station na omakwa hia police station mo haw ne sen ensuo enkania akwan na wotie ni nyina ohia sa woni MC ni efri a na woni na kwakwa tena se onkrofo sisei nti oye budget ya na odi ahyem because MPBA should get a representative at the assembly. After school feeding, baby, I'm not going to do we cry no school in a boy, cage no, sorry, crowding a boy. The Amako de Su and crowding a boy, and Tia was a dear na moy say the irony, and Tia bounce a dear na where they are support to woman. Any KG Mponchi binim kwa. I have a polling station center. I will Trabidi assemblyman ni gina hono. Assemblyman di manim no on na kire me say aha afei fami ko Trabidi ho a wo mo aye teachers bungalow na school ni si no wa ho enti me kwa me ka kire nkurasefo ne say mo so ya munnya bibi on se na ya boa ye ho na aban ni na mmoa yen enti efiri Trabidi ekodua nkwantan kwansini num ne fa no sensuo ta bridge na me yi kire wo no teachers ne mba ana nkurasefo ne se wo makwa assembly so niska ane na me se ne mo amunye bibi hwe afehwe Trabidi kuro ni nyina no wo man kasa akopɛ dan asi 3 rooms teachers bungalow hwe ene abusia hwe o me kwa futo na mo fa o na wo so assembly wo so wo befa bi de na wo ye de support wo mo hwe wo man kasa asi wo mo bungalow teachers bungalow 3 rooms chamber and hall chichim hwe akura se tare dan hwe ne ho din hwe ene o ma video no na mi nwuram wahu akura se dan nie e wo Trabidi wo man kasa si wo so mo kwa assembly mo 2 million wo mo so assembly no mo 2 million enkurasefo nan kasa si bungalow say aban teacher ni ba obenya ba bia danti yesi wo ma si aboso awie akapono ani cement e wo fom ho na afenka teacher fo na kwa dem it is there e wo ho enti wei research be na che wei MC ukwa probo ho MP se uduru ho a ubusa wo mo education problems bo tape no mame so what I say MP me say untimi nyanyema nyina e wota no for da ene de me nka sa asem ne da because problems ni doso but to know the problems it is a sha mama ken kan chiro me ken kan chiro mi wia wahu na ya munsusu nitro ade a wonyeye wosemaye sauti tape no enkani abakuro no nyina no samati obobo nkuro no no na boboye mo na mote ho mememba ho nora mama ho last week ebia last week na waye Rubin enkania ene ade nyina musomfo adawro ma you heard it o say but your tape mo de jawe na tape mama ma video no nkoso members of parliament o say members of parliament are the representative of all of the constituents in their electorate. Their responsibilities are therefore often wide-ranging. The ways in which members typically serve their constituents include giving assistance and advice to those in difficulty, acting as a lobbyist for local interest groups. Lobbyist, uni lobby. Chere say, oko finance minister wa ebina wamfie DC ekoye no
one fear DC da bia meka one fear DC na St Ambrose for aye teacher training college one more clearance problem one more letter one fear MP every one fear DC one more hu kwan na we no be hinting say honorable finance minister no nko na be sign no or Cape Coast and one fear DC 2 car na on top petro no e use no usefully successfully necessarily and or the Cape Coast na kenofurata e kon na ase asori bi na damfo okogya no so for sorry ya mka tam to ni memompa ya kwaya no kobutu kenofurata na ase no ye nwura nsira to wani men kama se men kira o I say who are you no say DC for Doma East okay this is a church service not nwura nsira o ma men kama se me ni nwia me hu nsira o St Ambrose for Bekrata bi ochechire mu okay come to my office on Monday wa ngwada o ade achi Monday 7:30 not Ministry of Finance tena ho akopin say duru so owura ya ape na kenofurata honorable e ka tell say okay you are the one I saw you are yes as a call my director friend the director or mass wa pa as next week come for the results and a man St Ambrose College of Education and omanya clearance a school for an air cover say we go teacher training no it's a serious DC serious member of parliament MC Ukraine regional minister nkasa MC binum on regional minister nkasa MCU binum on regional minister nkasa e region dim na MC on regional minister nkasa o draw budget we amra no se o draw budget we a o de beba coordinating council na coordinating council for ahim approve and no mo dia concurrent coordinating council no is chaired by the the MC the regional minister na do budget abetene nim a wona ne nkasa yi se nya party no obedwene ho e na obedwene kuro no ho a wona abefa concurrent na wona abefa concurrent ubu MP chair minister na ubu nkunta ni we budget no wona ka tell say kwa MP ho it goes to the regional minister before the regional minister approves by the council being chaired by her or him and sana ye de kwakoma local government na local government dia finance ministry na fe ya ma clearance na de common fund no atom enti so wo se kuro ntumpon a busa wa MC se one the regional minister wo mo ntamu te sen ubu ampu chair regional minister kuro bi so ani yende busa wo se kuro na utimo no die na MPP wo Sunyani to be specific apart from youth employment for mo da bi a mo CDC aye regional clinic in Chenhui mo twen se ba omian se kenofori ataw se ba ayi Canada Japan se akufu adu se hwana ba bia no sa apart from sa de we su no se CA se mo to obama aye His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ana Alan Cash ana whoever na ose oba aprobo na obe kate sword na obe commissioner Sunyani ha se chia me ade miensa even sana na dan kwa kufu adu krasa oba ne last store before he goes also oba no say oba obe chia Sunyaman a monchia ma ade miensa apart from youth employment agency amode 1 year see one intentema ebe regional hospital regional clinic tan no apart from no e de empa na wo krom ha na do betimi aba behwe hwinti anti na do mba ha no last year October na sanka na do ba krom ha sei 4th and 5th mumusa se de anti awamba hwini ha sa na sanka kwankran kwanta amam ayi efani sen Mariam ya penso nkran kwanta ya si assembly a eso chen Sunyani municipal assembly ya si court ya si police station sin nkran kwanta no efa nipa be se 300 conference hall ayi rice factory kohwe akwan ni nsu Mariam ya ye modema papa no be ko amana kwa hunu na ka say oh continue with your work so do ye no constituency bi mu no bibinti mama papa na nko oduru ana mu yi ni sike zurimote adwa ye ban na mokofa obi betena ho na mo pamera me ya nyame ya adoma next month me kwankran kwanta na apart from the mera me ya ye no memo ahunu de MC oba ye wa ye na fe mo ahunu se mo presidential candidate obeba ho no
Dear no bet me din Saturday so aka. Apart from the Meramaya and Meramaya no yan bibini. Or yan bibini. And then the clothes and can contain develop chain a regional capital. Regional capital, common traffic light. Say so do municipal traffic light no. Nania is a. We saw no way answer. We saw no way answer. We saw no way doom. Common traffic light in the primary region, municipal. You can control this. Positions, ne titles, any hiamo, a engineer, supervisor, circuit, what. Ofrema for honorable no so. Yet street light levy, traffic light and so. Kopenkwasa traffic light na kohe. Nako odomase snake traffic light na kohe. Tete traffic light we atwam machine traffic light ne kura enya adwuma. Enya adwuma. Fatu Sumami. Acting as lobbyists for local interest group, being a communicator for the party's policies. To meet these responsibilities, local members need to be active in their electorate to keep in touch with what is happening and to get to know constituents' views. To meet these responsibilities as a member of parliament. As a member of parliament, you need to be active in electorate to keep in touch with what is happening, their problems, and to get to know constituents' views and problems. Members of parliament are also to give constituents help and advice, communicate the needs of their regions to the government so as to advocate for their needs in parliament. Promote their policies to the community. Most members of parliament belong to a political party and are expected to contribute to development and amendment of the party's policies. MPs, with exception of independent members, will attend their respective party meetings where there will be plans, strategies. Wahu, afeti, or say, general representative in a large electorate can spend till a member of parliament shall spend a lot of time traveling within their electorate. Each member has an office in the electorate, and those with largest electorate have two. Constituents often bring their concern to their local members of parliament. Personal intervention in constituents matter by a member may result in priority attention from government department. Also, if a matter is particularly urgent or serious, the member may approach the relevant minister directly or may even bring the matter before the parliament by asking a question of the responsible minister. The member may also sponsor a petition among issues in question. So, also a member of parliament. I did be here serious prayer because damage caused to say new Domako to Kunquino. Also a member of parliament. Jinaso, video, we are on crop for Asia. Woman Sansha apam kratase. Nafa come Rasebe fee. Na koko yichire eye mrasebe biafo na frɛ minister for roads say minister for roads brabechirem chire me na me koka nchire me nkrofo say aden na asiama new domako to kronkwan no eti sei na akum nipa aduanan enum me pacho me kwa menka de en na enchire wo no. This is in the law of the local government according to the rules and regulations and the duties and responsibilities of a member of parliament. Or say ade bia hu here quickly approaching the minister concerned. Me kwankana de na mukoye. Mo kwankana de na mukoye. De na modeba. E de na modeba. We say 2024 wahu. 2024 parliamentary seat in this Bono region, Bono East and a half. Ebeye say Kosovo between MPP and NDC. Surprises bebum say ebeye onwa. Ha! Hey! Ayampa! Nje ye lusu. Hey, isu atiato. Hey, where's your minato? Hey! Ebeye musesini. I'm telling you, someone drink. Na moni nkurasefo na nkasa. Na moni electorate na ninkomo. Na de we book ma ya ka kire wo. Na wo ye DC, wo de tena fa akon. Na wo so woni minister nkasa.
Oni MP nkasa. Regional executives within the party, mumu achiche say two, chairman won the group, minister won the group, MP won the group, we won the group, we won the group. Na asunu mienu amoko no. Why na ne ho kire no? Why na ekoye lobby no? MP ni minister nkasa. MC ni minister nkasa. Emra isu say lobby, okwa akoko si obi so won kran. Na why na MC kwesi ni so won kran we? Minister be na unim no. O party na ewo mu no. O party father ye hwan na akọ no akosiri ho wankran kwa akosra de aba mera me yetimi tuka free nkran kwanta na wakọ enkran na wakọ akọje one district one factory sunya ha yetie Sunyani East ye one district one factory awan yedent eka ene kura ye bata ene bread Sunyani West ba me amukita youth and friends employment and minister bibi no mo one district one factory Sunyani West awen Sunyani na hima we na niam brea Sunyani West one district one factory where do you have yours mo de awen e de na mo ye se de Sunyani West masi pebre se no omo so nkate aburo enyandoa na akura hye nachi Sunyani West for ma ya binom wo mo pebre papa Sunyani West odomase to be specific wo mo pebre e se so de adwuma bakuro no mu a wo mo nkogina yi asensa kwatira dentia Usa manu sunkati be nante from kotre dentia aba Sunyani domase town e de bia cross aba ha aba be ton wo munya kwadwero e na mo na mo mpebere enye se Sunyani West maya ana odomase ma mo mpebere o de na ode aba ufi se Newmont to go dia wo mutu no wo eye afrisi pai se ye tudu wo eho nti gamba mpebere wan na be gya na adwuma se okoba ahya wo wan na be gya na adwuma se akora bia wu Sunyani West nti okobunu pa abra ne nkate esi gyaso Sunyani West abanyuma be no. Apart from government school, Sunyani West abanyuma no kuda ATM many so. Apart from school in design. Don Bosco and the buses ba ho. Nka oye emba ho, VIP emba ho. Sunyani West oye emba ho. Station kromo ni bi ho. Meka Dumasi oye aba ho da. STC ba ho ebe dan ho na ekọ kuro no e friend Dumasi no eye this capital no monchire ma de e wo Dumasi a eye aba adwuma apart from government school adwuma be no one district one factory ana na dan kokufo ado de ba ya kita employment minister employment and human employment and labor relations labor employment minister no one district one factory Sunyani West ya de ewen hwe kuro ti se fiepre police station kura bi ni so hwe ya hima ni doma kotokrom ni ahima nko nipa omto ho ebro 10,000 ya hima 10,000 police station ni 10,000 populace ebi ni ho nti so obi ya obone a na osanka chense mo ya no bone a mammo no momfa no mra police station onfa no mra police station se onfa no mfa ni pa asum ni nanum na onfa no mra police headquarters ana obeduru ho no ada so obegya na manako ana obebunam mana yemre because when so obi awi obi ade makoto no dem na police station be sequence ni dunum na so on san fa no fa car emfa kromfo no ntram emfa no mra municipal ha what are you thinking about I mean Facebook no what are you thinking about o ti ho ya won topatro won tohwe o se kromfo ya chi kromfo wo fokuo ya chi kromfo wo ya hima ya chi kromfo wo eye kwan no so no hwa ya mfa ni ntwaka mfa ni mra ha so we are serious as MC we are serious as a member of parliament kuro te say ya hima ni doma nipa eko 20,000 ya hima nko 10,000 police station bi ni ho ejanan bia ya si ejanan bia si ya hima ya si ya mbia no ya de twemba womia toilet ewo electoral area mo de twemba womia ana mo de chen alankash ana mo de chen kere Japan toilet facility mo de toilet ye show mo de toilet ye politics ba bia nipa benne sabi mo de ye politics ewo ya hima police station ni ho toilet ni ho you call yourself politicians ana mugu krom ha na ye to aba wase no afa na obi akwaje microphone mo to aba manipa e mo mferade mo mferade kura o some MPP regional executives mo mferade wa gu ho ani ma sei alusu seat sei akokora we agi seat afiri wisam
on ka wano ntum wase na kwaje microphone wo eye efe wasan ase north eye campaign di ama obi na wutin ye campaign ma ho breku wutin ye campaign ma ho 2020 and I lose 6 seats from akokora we nsam o ka say kasa mo ka say kasa kroni na ejija no sunyan kroni na ejija no alankash ba omia ba mo be kire ade a mo be de mo nsatene so ewo kurom ha a mayo a mo betene so de amamo commissioning na no na do firin kran ba ye 2 cars be 40 no municipal hospital maternity block kwasi opon ba bio ena kukuri si ho ena mo penti ena mo de curtain sisi mu ena mo de flower sen na do twa wanwura ho mpo no koe ena ho nsem bibiri ehun sem bibiri apart from eno de ya yesa mo akiri bi na omu bie no omu bie mo akiri bi mo bi okurum ha tiana na me yesho se bia na do bedi kan ba be hwa ansa na wawie ansa na ba omi o sala na beba o apart from mo akiri kurum ha de biewa stadium ana ai stance na mo yo no eno na mba be ye ana mo astrotef na penkwasi astrotef no yaka I say otan no me tan na agedien e de na agi wo wiase me pekuro ni mpuntuo me tan wa agedien e na otan no MP man 5 million otua me school fees na ayeden nti mamenka nti de mahui mamenka MP ni sika na de ma me yaduma ma no yakwa tuduro besa ekuro ndi sen ba bia na nika wo ndi sen chirimoja mi nkurase ya mekoi te se de me ko nkurase me ko aye kumagimre ana ko hunse nkurate fom ana me frɛ Porchum na me se honorable Porchum nti adwuma wo ye bebrebe yi hwe video wi no se hefa na me se kumagimre o se wurade nyame na napoko ade achi ya ana koto cement ana niema ana akoye school sesei hwesa school no mame kumagimre wo ho kumagimre wa si school da na wi aboso nti se ampu hia na ka kire me se ana na poku je 2 million petrol na de coin na je na wi be ka kire me se o ma 5 million se me dey me first degree o boa me nti no o te radio so kan wo radio station na we nyansa sem be the way o se enjeje kwase ansem so na wo so wanye so no o babrum enjeje kwase ansem so na wo so wanye so no ndi amamu ntietie na wo information center we kasa me kasa wo TV ni Facebook so na wo information center say waje me 5 million na ohwe ni school 5 million better abusia me kan na ma 2 million na ma chirisi school ni nie onza blocks ne yamono me ko hu no wakumagebre me nkura ase e wo wamfie ana me frɛ MC ka kire no ana me frɛ MP so ka kire no na me se de obeba bia no onkonkoye quickly ana Porchum berima efre ye na kokokokokokokok school dan is one bosom ye 9 mile onzo akukuru school dan de chance kama afa na ombe plaster na watum nyina tiles na waye enti me ye wei na se Porchum hia no se na na no yina munso de moto no kwenti je 2 million matise bia wo ye o masters ana wo ye o say ya na wo ye be ka kire me say say ya na sa school kron de sempo babia ekoye de sen chirimoja na nkura eko school woni kanikam nti papa no ebe yem nikanika na wapam nkura ni nyina afiro na waye nikani pro oya na nkura kosua de ana mu huye na me frɛ mpi na me ka kire na akoye adwuma ho ana na mate se wo ko school na me se ya ne ana ye 5 million na ya wo de tua school fees ni bi school fees is 70 million na ma me 5 million na nti majiminti menje majiminti ampi chauska manje ana wampi no ya nti no nam no chechiska me ya adwuma ma no mankodi tro menya journalist na ofre mo a okakire mo se na napoku pie so ya ndisi ni nti no munkuno yampe adrongu ne nsam na wongu ana mo hwe ne law no menya sa journalist na na mo hwe ne law na ofre mo a ose me minkumi no a ekosi ndisi ni bi so a ya de ma bia na national security ono agya adwuma na mo hwe ne law school no enya me o mi ni tro nkyere wo me ya adwuma ma o mese mon kama no ntum se mudi agro se de enim yanka no radio no sina se nye terewa media na mpene me a ka wo behu
Oya me video bi a kyerɛ e wodo ma hinkro. Cargo car bi and I boss watching wodo ma hinkro. Wo mu ntua tax. Ye yi kyerɛ me se mudi agora. Se mudi agora. Na wo se yanka de yehu a ye no kore amikita video a ma menyi video no ba ko kyerɛ wo. Botape no ma me na menyi video no kyerɛ ma no hu. He kumaje mre school ni o de ma menja don da me say me show. Me say me show. He school ni kumaje mre de me hu ya me ka kyerɛ Portune Berima oye MP a oye sutie no. Me ka kyerɛ no on the 6th. He one school dey ankora tim. Kumaje mre e wo wamfie. School dey ankora tim eni o. E na me frɛ Portune se Portune ade amahunu nie nti wo tena se ama nkora mbe se wo daache wo matena class room o se wo hen for video na me send the video we the following day hwe blocks ni nie ana o mu twa no the following week enie the following month ave school ni nie on se wasi enti nkora timi da school dan we mu na nsuo to na wo mu nko na empa isi wo mu tirim na ayi emu nku wo mu na nkora we pass na daache mbe ye akuafo aloyafo a teacherfo mesinfo afitafo na ba ko peti sore e wo ho na obe ye yi a enti enhira no eni policy eni MPP abachi ebi so nkame enti we bone amaye ne sen bone amaye ne samaye research ehunu se enkora almost be 300 150 wo mu ti ensuom wo mu ti death trap him na MP so epa de ehwenti odisika ba se munsi da man kwara nti wo mo na o ma me na ato aba ma me no bone ben na poku bi semaye me ya ndisi ni me ya nipa o andisi fo nya ntwe o mo nya mmoa o mo nya nkwakuo ne ayi anantwie they are human beings o mo kwara te feelings nti we ya na maye free me mre so a bepe me ne station bi a me kwa enu ana me ye me mo enya hotel no hostel ne wo football team ne wa japade a waye na me ka ho asem o eye kuro na ade ama na me kenka mbra na me kenka kire osesi ase pehwe pehunu ye to aba wutimi ko police stations ehunu fie bia mu wura ekoye campaign no saa na wuntimi nya nyuma ni nyina visit your people, know their views, know the constituents problems so as to advocate for their needs in parliament. Did I write it? We am rashe begin mo na mo twere mo na me kenka ma wo no if you don't know. Na mo jade ne nyina ma technocrat na DC coordinating director engineer o ma form ho di free na da bia na MPO na DCO MPO this na technocrat na form ho di na next week me ne technocrat no will be papa coordinating directors budget officers engineers mo am street lights so ne penkwase offense street lights so ne traffic light e wo Sunyani municipal assembly next week me ko ken kamera ni nyina na mayi ba begumanim na mayi ne mako sana mi yi ne mako no na ye hu obi akwadwo biri ne kwadwo ta adwuma technocrat ni bigu Sunyani municipal assembly mu gi sika di kwa na ma kire coordinating director sika a woge ne bosome nema aban ne yema no bungalows ahodo odam ene car ahodo ne petrol toma no every week deputy ne vice 2IC na ma ko engineer ho a wo street light ne eye traffic light na so na ma kire de aban ne yema no eye wu sika na me kire no na wo hu sika a woge ne bosome na adwuma ss oye utia street light levy na so ko penkwase traffic light wokọ baako ni aba street light e wo eye baako ni aba kwa kopim baako kura nso but utop power bia ye to street light levy 2.something%. Uni scale to every month street light ni so e kwan no so nye baako ni aba kwan nye baako ni aba kwan ye kef baako ni aba street light so be tene mahu kwan na nye no and street light ni so a enso meanwhile mitia street light levy public light levy ntu ka se ma bodam. Shame on you. Hey, Ghana no. Adamba, Oko, and Ramiso Diana Ghana, yes, I Bruce Reno. Shaka, and the Ghana no who yen, and Yamami and Sana Ghana for GTA. Hey, Oba, some crom, Nasanya my some pes bonnet. Now so, Subami and Sana Ghana for this say or mine. Afro, Pesami Kumia, say Nyasa Subaya, or my yet. I say, T. Chua Hong Quanta, ehene. Let ye polling station chairman for MPP. Our Chua Hong polling center. T. The banana be a home and I'm a Adumana, I know.
bedru eye twa ho ekuro ewo eye tano nof dia nkwanta ekuro no ebi ya ba bedru sese nananom ene wo no wo kromianom nyina no ana abodompem wo ha de ne mpanufo no bi kasa ejampa choma he pacho woni hwan ewo twa ho pacho me ne twa di kuro twa di kuro aye fro sei opani kwa kuchire abeto jase twa ho mo fa ha mo pae no kure pa mo ha no bi ne sen ye kwai na pese nkania na afra kwatwa ho kwanta nkwansin sei ni akwansin mienu ana mo nkania ho asem mo nye maamo ye maaye mo kwan so nye na motu ho na mo ya tu ho na mo na tu ho na mo wo hefa ko kansi mo no o ko kansi assembly ho no na moko ne ko sisen ye ko no mdi grade bus no mdi bus be 1 year ni so bi no mdi bus nti kwa na ntimi anye na gotes no ntimi anyi na grade and brand so ni ntimi anyi gotes no nti ma kwa no eye ni year no nsi ntu anye san twi pass be 1 year ni nti ye kwa na enye kura be 1 year ni die enye kura ofa so atecha nko a baby acquire study enye de chechire timiko biankwanti timiko na be na san nyinum ne na chairman MPP chairman sinka omude chip doctor chip compound na omubetu ye ne nya ade ne bi ye nya plot ne bi ndema omude ko fan chip compound sa eti so ya no twenwa ho a ana ya de kon bia na wo kan bia je se okopim o susu aho dia nkwanta ne yeko na te se moda ha na dwena se obi hu dodo na obi ya serious we obi ya serious a krabia ha yedi no eko woda na to pragiem eko dia nkwanta ana se bobo ye abra mo kwan so nye abra kwan ye mo kwan so nye na nso hu sam te se wa ha o nyame adom ye nya bi no ye o pap ye nu na wa ha omna me shebe dwane sen na montu sitie wa ha na montu de ye hu so aye momla shebe dwane honorable Frida ye hu so kra on tama be fie be ye nu na na se ba ne mi hu ne na na dentia minim ne ntia o ma but ye chairman MPP chairman no TSC MPP chairman etonsa tinana na chese mo fa ha mu pa me efrem mejeku na dia ba ko a asese wo ha pa dia ye light mi oruma ante se mi nko ba je makoto battery so na nsa form na awu na no tie owura tie na no mabobo anu ho owura bia ba menche ye didi nko bo torch sei ne chirebe oguma bobo na anajo nti se owura ne kura ni man ka bo piram nya kura di homoy se ho amoy ya yira papa no mfe be sei me wo aduosun 75 years you otna ha che ntra ha okay mfar be mfie du ana nkane ni ha kura mba nkane bia mahada no du me bia bede adada ese beba oma o dada hunu kwa wo be aduru abato a ne ba bobo afa ha o ye nkane oba ye tuma be wi fom no wura sa no tie na to hwe onananom yeso ye chema okrodie mu chema wo de ka famanyosem ne bibia to nchen ha ba na mo fom otwe ho nkwanta sesi ya de hwe a how I film kesi light already no yenya arishemuzo omo de light na bre ya omo de pulse be gu ho na after pulse no be gu ho no so no anamonto bia njeza enkuso ndi light ni ha na ye kwan no nso contractors Achame pause MPP polling station chairman chwa ho na ekasa no tie biwe ye adwuma wo kwan no so abe di kwan na to kwan no mama nsuo to ani nyina tene ba bigum ya ne so akoye problem ndi amakwan na sei nka previously nde na omoyi kwan na kama but na nza sa contractors ne be ye adwuma yeah me da say abusiam bia homara ma Chipo restaurant Chipo ya bia restaurant mono bi ewo abisim krankrum kwantimpon no so na ano kwase de twam no bia no na mamenchia Lucy Lezi
Amenchia Vera and Millicent and a director Chipo on the manager. Now, me, I don't watch that Ochina a mutual special. Our Chipo restaurant. I be seeing Cran Club a few numpem opposite to Hono. I Dr. Mo, who do about the flag me and Ghana, Nigeria, Ghana, Israel, and I say America. If you flag him, would you see her Ochina a mutual special to keep fit to phone in na? We exercise new year a mutual Nukutujono and your coastal the enemy. Now, Quasi the Ane Tuntumno, Mako Wom, Ope Kotoje, and Kawuro. A mutuo and now fried rice, plain rice. Ochina a special a Chipo restaurant. Ntibachoya for ni echire ho. Ohima Enterprise Suaba a Ja Abraham Royal Foam by Adu Arena of Miracles. And afi eye enyuma ko bebre. Mebacho mo amutie me ewo yamfo. Tano North, South. Samote baby a won se wo maye nkania no. Wona oti kuronum Medium abaho, wọ́n sọ ma yẹ nkania no. Paul abaho, judges no ayemwa 0543 989 Good morning. Good morning. Macho, obe radio no dodo. Udi ukasa free. Macho midende akameka safi magazine. Yeti wata. Nana poku. Devi ya ilo sere nyanko se omo abotere na omo wakukudura debe kwa mama yana. Nana poku mayenka se dintre politicians. So big nim no denesa or try only utimo one get best try ko mutu. At the end of the if ana kubuno kreno beka 7,000 na se 500 TSD. Nezri ni create school fees 500. Omo my excuse you. No, we now na any away and a mining almost a lot more now the mountain of bed. No more of the Quamo mine, and that's what it has in the Quamo mine. And we should end up with 0543 989 Timo mutie me ewo yamfo ene mpatamu no asem ne damani mu o munkania no wom so wo mayo. Good morning. Ba cho diu kasa free. Ajo mi di Ibrahim kasa free nyamba kire ofa kankum kwan na. Mitio. Ba cho ye kwan no. Nye ofri kankum ebeduru ya bo krum. Konya mekire. Yes, siraw. Uba kwana ye betu obetru ama obahwese ye kwan hetie. Nye. Me ba me fahin. Yes, shiro na nafuku. Me ba me fahin. The only as udro atikashua. Nana? Yey. Udro ya bo kroma. Udro ya bo kroma. Mpacho wako atikasuda. Makohoda. Mo. Udro utra ya bo kroma. Udro atikasu kwanta no. Ai, anya ya mire ho asem na wo kan. Awata ya mire. Minim ho matra ya mire akwa skesu. Anya ayi ya bo na wo kan. So utra ya bo kroma. No wa ko. Don't worry. Atikasu kwanta. Mahuo meba ho. Why? No pa ni fa kwan no. Mahuo meba ho. Why? I'm see you abaho. Na MP so baho. MP obabaku baku. But me me hunu but me ti so obabaku de me. No problem, Matimi da say. Good morning. Good morning. We ba cho diu kasa free. By the rest of the Senate, Jango and Taka so animadu. Yentie mo, o so ma ya monkania no. But you debut, ya kwan yo nana. Ya kwan ya. And I show now at the bar there to a Usumi na ni anti ho asem bia na me so ha. Mo hone ahefa. Campus so animadu. Campus so ahimadu won. Mpa jan Jango and Campus so animadu. Na MP wa ba ho. Mpa you debut. MP ma probo ho. Bam da ya to aba. Mfi na ekwi wan se help you. Na nkania ho.
mpacho de bi ne kania but o ma ye solar light ne bi ade amon na DC waba ho mpacho de bi onu so nsi wada ye nim ne da ha ye kro ne ra kwa ko hu no aye o ne di so one ne di no me da se why mpacho good morning Good morning. me ba chon hwan nu kasa free The patrol for Panico Kumain, some Casa free aguna ewo ansin Mpachai. munkani ana o maso Hey, Nana. Nkania near or Mabre Wire, one kama. Na Nkania no fish be a man, maybe so, say fish might, Mr. Kania. honorable member of parliament say honkani ni nyina o matwa atum Nana Oboa. Oboa. Nana. Na Kania no come away, no. Fish cry, am I? A better than us on Kania. na me bo tape me bo tape no wante Mete pa. Na menchi assembly maya ya ne wukruma na menchi minia boate ama anduru yin ahudin pa ne ate betia no na menchi ano ne yiri nyina na assembly koso a wo say ye pa mun kan okre Frida wo ye pani nti assembly ko ba so na say wo ka sebe ka sema aye no kra na obi gya bia no so waka bia ma wo lighter would buy a crowd to come to you. I could get the market was a light now. I'm not coming to say about meeting your banner. Then in Fabi, and said, no, meeting our back in the crowd. Now, but better 7 to 8 and then our meeting. Now, could you ready to kind of like no washer? Now, say, oh, man, I just know. Better oh, no, should have been to Hunty, obeying your cry, Ayaka. Ewa bound to obeying Yaka. Now, I'm for so good, sir. Who is a na yɛ pani fo yɛ yɛni fika yɛ de ɔyɛ sim nyame nana. good morning nana ba chaw diu kasa free ka sie kwa mi ni o me kasa free am for Ruben be poso me o piposo an kasa ababi a headmaster ne na yiru ono headmaster office no nana like na ko ma ho kan ye ma mi feda nti office the first one as I say now the amachi asema me kan omo na bubu meters na ba bubu meters na so ye omo ta kire se eye duada ye hia wotanu meters ya ba go en so mo se mo be ka de na tu na chire na ansa na masa be ya ya ka meters para yan tiasie na light no maso oh the transformer pa we get this effort for so she my just o be so light bia o nti yan so light ne wo Ruben to grow that Ruben people so but the almost so she na e na 3 days and I think so be meeting do to the sana ni pa 3 days or ko yan ti ho she na me bo tape no te ye de na I say ba to be ye busha ye challenge ne say no so I say ho she okay mati mesia ba ho na wotwe from why okay alpha ba ko pena sports for no embra good morning Good morning. acha hwani The family program Katafra de Jimin. adojemem yenti o But your light no. Sponsor ya wire ye bibia omo de meters abebubo. Nti akata omo be chato. Kwa transformer jati so ko be busumi mi ansani. Light no mo so. na ote se na honorable kase o ma nyame adaro ma o ma so ni nyina nyana kure transformer ni jati so be 3 months ni. but light ni de munyae David. nti mun no ma so ota Ya da nyana waye. mun charge mo phone No kura ne kunye no. muni school papa ma kwan so nye nsuo nye David. okay ma Sukuu ni dia obesi unit me ba pe contractor na mabusa na de kronti a wontwa ntom why mate. yamfa last person na afi support for no emra good morning pacho diu kasa free Ada problema
Boma. Yenti, we are father person. Hello. Yenti. Hello. Yenti, Obama for. I'm saying I'm in Ghana. Why the Biasa? I feel that they will come to Papa, one kind of friend. And I'm going from seeing a bit of Mukavi. Bye. Your friend Nana Poku. Good morning. Yes,